Dutemberane akarere ka Burera. Burera ni akarere kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru mu Rwanda. Mu majyaruguru ya kano karere ka Burera hari igihugu cya Uganda, gusa ni akarere kadakora ku ntara n'imwe yo mu Rwanda, ahubwo gakikijwe n'uturere twose two mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'ubwo mu burengerazuba hari akarere ka Musanze, mu majyepfo hari akarere ka Gakenke ndetse n'akarere ka Rulindo, mu burasirazuba ho hari akarere ka Gicumbi. Ni akarere gafite ubuso bwa kilometero kare 646. Muri 2022 kari gatuwe n'abaturage bagera ku bihumbi 387 n'abantu 729, gafite ubucucike bw'abantu 600 ku kilometero kimwe. Abatuye mu bice byo mu mujyi ni 9 n'ibice 9, naho abatuye mu bice byo mu cyaro ni 90 n'igice kimwe. Aka karere ka Burera gafite imirenge 17 ariyo Bungwe, Butaro, Cyanika, Cyeru, Gahunga, Gatebe, Gitovu, Kagogo, Kinoni, Kinyababa, Kivuye, Nemba, Rugarama, Rugendabari, Ruhunde, Rusarabuye ndetse n'umurenge wa Rwerere. Aka karere ka Burera gafite utugari 69, kakagira imidugudu 573. Umurwa mukuru w'aka karere uri muri Cyeru. Aka karere ka Burera kari mu turere dufite imisozi miremire, aho gafite ubutumburuke bwa metero hagati y'igihumbi 728 ndetse n'ibihumbi 498. Aha baba bagendeye ku gipimo cy'inyanja. Aka karere ka Burera kandi gafite amashyamba, gusa ntabwo ari menshi cyane, ahubwo 6% by'ubuso bwose bw'akarere ka Burera nibwo buhinzweho amashyamba. Kano karere kegereye parike y'ibirunga n'ikirunga cya Muhabura. Kano karere ka Burera gafite ibigo bitandukanye mu bice bitandukanye byako, gusa hari nk'ibigo bizwi nka Butaro Half Science Academy, ishuri ryisumbuye rya Gahunda, ishuri ryisumbuye rya Cyanika, ishuri ryisumbuye rya Kivuye, ishuri ryisumbuye rya Nemba, ishuri ryisumbuye rya Rugarama ndetse n'ishuri ryisumbuye rya Ruhunde. Muri Burera kandi hari ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro atandukanye nk'ibitaro bya Butaro, ikigo nderabuzima cya Cyanika, ikigo nderabuzima cya Gahunda, ikigo nderabuzima cya Kagogo, ikigo nderabuzima cya Kinyababa, ikigo nderabuzima cya Nemba, ikigo nderabuzima cya Rugarama ndetse n'ikigo nderabuzima cya Ruhunde. Aka karere gafite ibiyaga bitangaje cyane byiswe ibiyaga by'Imanga, ari byo ikiyaga cya Ruhondo ndetse n'ikiyaga cya Burera. Ibi kandi bifite n'imigezi ibikomokamo. Muri kano karere ka Burera hagiye hari amaguriro ndetse n'amasoko atandukanye, n'isoko rya Butaro, isoko rya Cyanika, isoko rya Gahunga, isoko rya Kagogo ndetse n'isoko rya Nemba, yose arazwi muri Burera. Kugenda n'imodoka biteganya byibuze amasaha 2 ugiye muri Burera. Ibihingwa byera cyane muri Burera ni ibirayi, ibigori, ingano, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, amasaka ndetse n'imboga n'imbuto bitandukanye. Amatungo yororwa cyane muri aka karere ka Burera ni inka, ihene, intama ndetse n'ingurube n'andi matungo magufi. Ushobora kubona amacumbi muri Burera cyane cyane hafi y'ibi biyaga bya Ruhondo ndetse na Burera nka Ruhondo Beach Resort. Muri Burera hacukurwa amabuye y'agaciro atandukanye cyane cyane nka tungsten, antoinite, rayonite, wolfram, kaolinite ndetse n'andi mabuye atandukanye. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Nongira, munyemerere duhure ubutaha.